što je dobro, ni malo nije mala i ne treba da bude mala, možda treba da bude i veća. Jednostavno, taj novac, zbog nedostatka radne snage, se može zaraditi i bolje je taj novac i u većoj količini ili većoj sumi dati nekome koji je zaista potrebniji, nego nekome ko će to da potroši u kladionici. Ukoliko je to moguće, zaista na tome treba poraditi, preko normalno lokalne samouprave i ponovo možda i preko nekih drugih stručnih lica. Dobro se sećam, a i vi dobro znate, kada je bilo reč o naplati poreza, što se tiče gradske poreze, poslali ste svoje izaslanike u mesne zajednice i to je bilo uspešno, gde su oni jednostavno radili u naplati poreza, pa su se te poreze, dugogodišnja dugovanja su naplaćena. Grad je značajno prihodovao, dobar deo tih sredstava, pogotovo za vreme naše vlasti, se više vraća u sela, koliko ja to vidim i u mom selu, i to je sad manje bilo vraćeno poreza da bi se nešto uradilo u selima, tako da je to dobro došlo meštanima sela. Poreza treba da se plaća. Sad mi određujemo visinu tog plaćanja. Što se tiče te jedne strane, znači imamo davanje nekog novca tim porodicama koje je potrebno, možda to nije, nažalost, idealno raspoređeno i tako jeste, treba raditi na tome, a s druge strane imamo ljude koji jednostavno ne mogu da se leče, poljoprivrednike, nemaju overenu zdravstvenu knjižicu. Nekako je to stanovnicima grada lakše, oni su negde radili, jer većina njih radi, ne želim uopšte da ih pocenim da je njima lakše nego stanovnicima sela, daleko od toga, ali jednostavno gro seljaka, pogotovo tih starih, ne radi. Smo mi došli u situaciju da ljudi u 60-65 godina i 70 teško bolesni nemaju overenu zdravstvenu knjižicu. Pa li to spada pod neku socijalu, pod nešto? Daj ljudi da rešimo to jedan put pitanje i da to presečemo i ljudi su voljni zaista da od ovog momenta, odnosno da se ta dugovanja koja su više milionska, pa njihovo imanje i kuće ne može 2 miliona duga, budi Bog s nama tamo za penzionalno i socijalno da podmiri. Daj jedan put to presecite i pustite ljude da od ovog trenutka, odnosno od sadašnjosti neke plaćaju, oni su radi to da urade. Ja znam situacija, znate i vi dobro, pogotovo u seoskim područjima, ima prijavljenih 50 ari zemlje na sebi, vi znate dobro koliko može da prihode od 50 ari. Obaveze za socijalno i penzionalne su, ajde sad da ne lupetam, ali blizu 100.000 dinara godišnje. Pa da li je moguće da neko sa 50 ari zemlje može te obaveze da plati? I to sada mlađi koji se prijavljuju i registruju domaćinstvo sa 50 ari zemlje, da li su nasledili ili su kupili ili tako dalje, znam dosta primjera iz mog mesta tako, i oni momci to plaćaju, odnosno domaćinstva, ti mladi ljudi koji žele da ostanu na selu nekako plaćaju, nije malo, ali plaćaju, da bi mogli ostvarivati i neke podsticaje koje država daje. Ali su problem stariji sugrađani koji jednostavno to ne mogu da plaćaju i to nije logično. Hajde to da presečemo i da završimo, ukoliko to Demokratska stranka i prethodna vlast nije uradila, pa možda i Milošević nije uradio, ne mogu sad da tačno znam, jer tako dođe, hajde budite vi dobri i budite, što kaže, socijalno odgovorni i da omogućimo našim sugrađanima, ti pogotovo najstarijim koji nisu u stanju, da jednostavno krenu iz početka, pa bi bio red da dobiju i sa nekom minimalnom uplatu i tu penziju poljoprivrednu koja bi trebala da bude i redovna, bez obzira uplaćivo, ne uplaćivo, jer godinama taj seljak je možda nezvanično, je li tako, punio budžet ove Republike Srbije u velikoj meri kupujući razne repromaterijale i svega ostalog, mnogo više, znači nego je što to potrebno stanovnicima grada, jer normalno poljoprivrednici imaju, znači mnogo više goriva kupuju, mnogo više ostalog repromaterijala, jer pored sebe moraju da održavaju, što kaže, i živote ne ljudske, nego životinje i sve ostalo. Eto, hvala, toliko. Hvala lepo. Gradonačelnik se javio za reč, izvolite. Grad Šabac vodi izuzetno kvalitetnu socijalnu politiku. 276 miliona odgovorno izdvajamo iz budžeta grada za socijalno najugroženije, odnosno za one kojima je ta pomoć neophodna. U ovoj skupštini je možda dozvoljeno svima da kažu sve. Ali, gospodine Stankoviću, kao što vas molim, ako imate saznanja ko je krao iz prethodne vlasti, pa nije ništa moglo da se uradi u gradu, a sada mnogo toga može, ja vas molim da ne banalizujemo situaciju. Ako znate ko dobija socijalnu pomoć, a posle toga ode u kladionicu i tu socijalnu pomoć potroši,
Ja vas molim da to ili javno kažete ili odete do Centra za socijalni rad i uložite prigovor na lice koje dobija socijalnu pomoć, a ta socijalna pomoć mu nije potrebna, odnosno socijalnu pomoć troši na neadekvatan način. Nemojte da banalizujemo ovde i da veliki broj ljudi koji su zahvaljujući vašoj vlasti u prethodnom periodu došli u potrebu socijalnog davanja grada prema njima, da njih stavljamo u isti kontekst kao ljudi koji su, ja sam siguran u to, ili pojedinci, ili vi to paušalno govorite kako bi neko možda to potrošio u kladionici, a ne radio na poljoprivrednim imanjima. Znači, ponovo vas molim, ako imate saznanja ko je u prethodnom periodu krao, pa nije bilo para ni za što da se uradi u gradu, da to javno kažete. Isto tako, ako imate saznanja ko od naših sugrađana neadekvatno ili nepotrebno dobija socijalnu pomoć, a troši je na adekvatan način, da to takođe kažete javno. To nije problem nikakav. Dajte ljudi, svi smo mi grešni. Možda je služba Centra za socijalni rad napravila grešku. Možda tom čoveku i ne treba da pripadne socijalna pomoć, ali nemojte zbog velikog broja ljudi kojima je pomoć potrebna da generalizujemo takve stvari. Znači, kažem vam, ako imate saznanja, slobodno recite. Slobodno recite imenom i prezimenom, Centar za socijalni rad, odnosno nadležna služba će to proveriti. Ukoliko ste u pravu i ukoliko nema osnova, nije potrebno i ostalo, ta pomoć će sigurno biti ukinuta i data onom licu kojem je ona potrebna. Ali nemojte, molim vas, da zbog velikog broja lica koje zaista imaju potrebu, i mi se kao grad trudimo da obuhvat, videli ste i sa ovom tačkom koja je na dnevnom redu, mi smo povećali taj prihod mesečni koji domaćinstva imaju, da bismo mogli onim ljudima da imamo što veći obuhvat tih ljudi kojima ćemo pomoći. Bilo je 11.000, mi stavljamo 17.000. Razumete, bilo je 10 po pojedincu, mi stavljamo 11. Znači, činimo sve da napravimo veći obuhvat, jer ljudima zaista treba pomoć. Ali nemojte zbog pojedinačnih slučajeva da dovodimo u pitanje čitavu socijalnu zaštitu u gradu, jer to je ono što se dobro radi u gradu. Nemojte da rušimo nešto što imamo zaista dobre osnove i zaista se trudimo kao grad da imamo velika davanja i da svi oni koji imaju potrebu, tu potrebu preko grada i ostvare. Hvala lepo, gospodin Stanković. Da. Gospodine gradonačelniče, ne odgovorite mi na pitanje ono što možemo da uradimo, a da možemo, može i državna vlast, a i lokalna vlast, ne odgovorite mi za ove ljude što nemaju overene knjižice, u ovoj skupštini sede i doktori i znaju s kakvim problemom se ti ljudi susreću, da li može se tim ljudima pomoći, i to je veliki broj ljudi u seoskom području. To može konkretno da se uradi. Što se tiče same socijalne zaštite, ja sam u svom izlaganju lepo rekao da je to vrlo teško uraditi i utvrditi, to stoji. Ali ne zaboravite jednu stvar. Ko sam ja da ja prijavljujem ko otišao potrošio kladionicu? Ja dok sam bio predsjednik mesne zajednice u konsultaciju sa vlašćom, gradskom vlašću, naravno sam imao informacije za onoga ko je dobio mesečne karte za 2 dece, a ima auto vozi 30.000 evra, a besplatne 2 mesečne karte. Reagovao sam. Pa neka reaguju vaši ljudi sad koji su došli, odnosno ljudi koji ste vi preporučili da se izaberu, jer tako stavili ih na liste, jer su oni sami sebe stavili sve ostalo, pa neka radi. Da li je to zahvalno ili nezahvalno, ja zaista ne znam. Kad sam bio predsjednik sela, trudio sam se na sve načine da zaštitim i sugrađane poštene, da zaštitim i svoje domaćinstvo, normalno i tuđe domaćinstvo, da zaštitim i budžet grada Šapca. Da li to sad vi meni verujete ili ne verujete, to je neka druga stvar. Ja se nadam da će i sadašnji odbori mesnih zajednica poraditi po tom pitanju. Da li je zahvalno ili nezahvalno, pa ne znam. Pa gde su inspekcijske službe? Pa gde su inspektori bajni? Pa kako mogu da ide svako večer da gledaju gde su nelegalne kockarice i sve ostalo što i treba da rade, jer tako dođe, da su blizu škole i sve ostalo, postoji valjda neki nadležni organi koji mogu i to da utvrde.
Tako da, mislim da s ove skupštinske govornice može da se kaže zaista ono što se dešava u praksi, ali mislim da bi bilo i neodgovorno i mnogo bezobrazno da imenujem određene ljude koji na neki način zloupotrebljavaju sve to što zloupotrebljavaju, a znamo i sami da Dragan Stanković kao odbornik jednostavno tu ne može nažalost ništa, osim da predoči da se poradi po to pitanje. Da li ćete vi uspeti ili nećete, niko vas unapred nije osudio, ja sam rekao pokušajte da to uradite. A ono što sigurno možete, to je drugu stvar koju me niste odgovorili, nijednu rečenicu niste progovorili, da li se može poraditi nešto da ljudi imaju pravo na lečenje. Kako vi mislite da milionske dugove, kad im stigne pošta na vrata ili odu u poštu i dobiju 2 miliona i nešto duga, imaju hektar zemlje za socijalnu zaštitu ili za penzionalnu, kako vi mislite to da radite? Oni znači nezakonito žive u ovoj zemlji. Oni nekome nešto duguju. Kome duguju? Državi. Oni su nezakoniti građani. Ako ja plaćam sve, ili ne znam, vi ovdje svi plaćate sve svoje obaveze koje nisu male i moramo to da radimo, zašto to neko ne bi plaćao? Morate tu situaciju rešiti, ne može biti status quo, hoću malo u Evropsku uniju, hoću malo u Rusiju, hoću tamo, hoću vamo, ne znam gde sam, ne znam ko sam, pa moram da molim. Evo, ja vas lepo molim, pomognite tim ljudima da imaju pravo na lečenje, to zaista možete da uradite. Hvala. Izvolite, da li se još neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje.